Valga do mundo. Entendeu? Direu-lhe! Direu-lhe! Então dá uma. Direu-lhe! Que veramente dia de aquele ano. Jual beli barang-barang. Andate una grande già. Tu não viste mais manhã, tanto que as correntes? A tu também manhã tu? Sim, com verdade. Eu não vou embora. Oh. É que eu vi a pilota, porque então meu direito perché se ho scontento che l'avrebbero detto devo dire quello E signori! Andiamo qua. Dice che lo fallo. Io lo fallo già. A paro che fino. Non è?
vamos a preparar. Good, Leo. Go ahead. Go ahead. Go ahead. I el divendres la final. Sí, mira.
Yaron! Ja, da är bra. Yaron! Io la muovo alle squadre di media. Il telefono non li va nada, perché per mattina non può parlare. Sì, ma io non ti dico. Non ti anche io qua di Faremo Juanito, te giochiamo tutti, no? Guagnerai te, guagnerei io. Jarro! Jarro! Vin. Jarro! Non è caso in culo, e non caso in culo. Jarro!
Tengo que ver. Primero, yo quedaba queda por queda, yo también juego, pero queda. Ahora para pagar de agua y callo. Yo pagué la partida, tú pagas la partida. ¿Cómo va a ver? Está viendo una, se va a ir. Llegar tú, que tú eres experto, yo por él. Vamos a jugar. El campo donde se
Ara faràs 2 punts de 30. Bon pollo con la raspada. Ai.
vaya partido. Esse é voado para o cara mais. La figuró, ese lo tengo yo. Tiene lo mismo caso. Mata a mis personas. Sí, tú. Que pau! Que? No te motivo. Eu jogo mais. En la partida sí. Eu jogo mais. Aí, né? No, pues. Yo, ni me recuerdo ya. Ai. Ai. Y es con todo. E aqui os milagres. Sí, mira que campeón. Milagre do mundo. Aquí campeón. Io ho in blau del mondo. Como los mulatos, son Non giù e reta. E non sa di lo che va. Senza te e poi mi dico. Ma non sa penso io. Non perché non do la pazienza. Non che devo dire perché. hay que tener que acabar eso. Mira, así la voz. No te acabar. Cara, cuidado. Gerard! Esa, cara, hecho lo ahí, alguien viene, Una vez de tempo y ahora morir blanco. Gerard! no te lo digo. Aquella arbelete inicial no pega, falta puntero. Y esto lo Eu peguei ele. Tú mira, tú ves los dedos. Así que me miraba tanto. Pode passar outro. Yo no paso el rey. Yo paso que rey. Pode passar outro. ¿Grabar? Ei,
Si questo per la rete, come starà? Sempre da... molto poco contrario. Allora, ma la gara corre todo y no sé quién le arrebata antes la capa. ¡Yarlos! It's like a money. Cazzo, un soldo d'euro. Non termine, Teo. Non chiamava Ricci. Me tocca 300 euro. Che non vorrei sentire. Euro d'euro. Non vorrei sapere. A mí no lo debo. Da te che non vorrei sapere. Io sto guardando. Vado in canto io. No, Devo 2 euro del tempo. non vorrei fare no. Sì, 2 euro del tempo. Lotteria sì, io no. Non Io vorrei fare. Io vorrei lotteria. sai lo che va. Io lotteria? Lo che va. Se apoya ella a ella. Perché io sto cansando. Ya estaba ya. Todo sea por salud. Todo sea por proteína. Proteína. Mira, buen día, pecador. Buen día, pecador. ¿Cuántos tienen pombi ahí? Yo tenía el teléfono en el salón de este es yo, tío, mira. 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 Este es yo y no está guiado, ¿verdad? Mira. Mira.
Pero una para ¡Cierra! No, eu falei, já viu? Achava que falta o meu nome. Já tem que acabar com a feia. Sim. Mas esse é bom. El dijous vaig a Barcelona. Passa a fer, no? Il si solo che viene comunicare. Questo viene di del buon pinto. Ora si deve a Napoli tem que fazer cavalho. A lo millor sí, o a lo millor busca posició un altre. E isso, tem essa filha, não? Não quieres, né? Eso es con el tú, ¿no? Eso es con el tú. Eso es haciendo... Mira. Aquí se m'ha la llum. Ah, y eso, mira. Digo, hoy es jueves, el último programa que mandaron el tío. La tía lleva de esa y el tío de la llega de... Ay, que sí, yo, va. Mira, digo, hazme un poco de... Ahí, mira, va. Mejor. También. No veo. Es cuando digo, No, vai. Cuando busca la causa de la Ah, eso veo. Ahí es mi nombre de todo, de trabajo. Sarà male. Mira, carrera de una mujer, esa grabada así la vida. Ahí, la grabada así de la carrera de un vino, que va, que es como va. Ah, ya está bella. Ya está mal. Ahora sí, no, me pega la mano y me viene. Yo no le veo, yo me gusta. Bao thế thì penalty fallar Y un que penalti. vale hueca, García. Eso va a ser. Y el dinero de puta madre. Ahí le cambia, mira. Sí, pues está Rivera, un propio Wicca y otro
Termina, shot. No, vogliamo giocare a Ayúdale, ¿no? Il mo Claudio, vogliamo le mani dopo fare. Vogliamo le mani dopo fare. No, non perché mi ha detto che FIFA lo fai questo. No, teniamo le barbarità. Qui abbiamo perché io poi lavoro Devi portare i giochi, devi portare i giochi. la partita ci vuole Ma anche per Fiorentina, le commentaristi, le caghe, caghe da io. Que no, que se acabaron de ver. Il micro è là che sta gravando. Dai lì. Dighe, Cazzo! ecco che la borghetta per lui. Ma tiene che mangiare qui. Ora così.
sí, pero no quieren de 40. Jo de 20 euros. Ara no. Ja te ho diré jo quan me l'he dit. Quan te ho diré jo, cobra? No te quiero ver. Jo fan, jo aquí no ho fa. No tenen tapau. Bueno, pues ha sigut una partida molt complicada, molt dura, en la que començar traient ens ha beneficiat. Molt contentes per haver aguantat aquesta partida molt difícil contra un trio que ha fet molt bona partida i ara en la final contra altre trio molt fort, amb molta potència i a veure si puc revalidar el títol de l'any passat. Ha sigut una partida molt dura, encara que tots els jocs han sigut des del dau. Al principi els estàvem fent més fàcilment, les blaves també, però a mesura que anàvem avançant la partida estàvem més cansats, els jocs anaven fent-se més llargs, però la veritat és que hem estat els dos equips molt bé i al final han pogut tancar des del dau. Encara que han tingut per trencar en el resto, al final han pogut aconseguir des del dau aconseguir la victòria. I ens espera una final també molt dura, un equip molt fort, amb Clara darrere que està molt forta, amb un traurer molt fort i com no, Mar i Natàlia davant tenen una força increïble, doncs intentarem un poc jugar a tirar la pilota el més fonda possible per evitar a Mar i a Natàlia. Ha sigut una partida molt igualada, no? En els dos equips hem tingut alts i baixos. Les sensacions han sigut bones des del principi, però és de veres que nosaltres hem pegat més fort al principi, després ells han remuntat i han estat a punt de trencar-nos el joc, però ho hem sabut aguantar i ho hem pogut acabar. Cara a la final espero que siga una partida molt igualada també igual que esta, però perquè les rivals també són molt fortes i els equips estan molt compensats. I veig que sí que tenim possibilitats de guanyar, però cada partida és un món, no? I al final totes tenim les mateixes possibilitats.